El National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ya llama un Power Forum este día junto con los miembros del prensa. Durante la actividad, concentración del NGCP amo para explicar la razón por qué ta continúa experiencia power interruption o power outages en ciudad y otras partes del Mindanao. Según con el head del District 1 Operations y Maintenance, Arman Daisico, ta está suficiente el supply del corriente ta salen ng NGCP, pero por causa na problema tiene que hacer na se llama generation, transmission y distribution, ta ocurre power interruption. Según na NGCP, problema na generation ta ocurre el momento tiene outage na mismo planta, transmission si tiene defecto na hardware o linya, mientras problema na distribution si el mismo kooperatiba, el tiene problema na linya. The problems are, meron tayong mga outages kung minsan sa linya, which varies yung mga causes, yung mga root cause. So, sometimes yung mga outages, it can be caused by generation, and then the other is transmission, and the other is distribution. Pag generation, ito yung mga outage ng mga planta. So, sometimes, pag kulang yung generation capacity, pag mayroong nawala, it will cause some outages or yung mga meron tayo kasing naka-install sa system yung automatic load dropping. Once na may nawala at kulang yung generation, magkakaroon ng mga automatic load dropping para yung system natin hindi bumagsak. So yun sa generation. Now pag sa transmission naman, these are caused by sometimes defects sa hardware, and sometimes ito yung mga raw problems, yung mga vegetations along the lines na these are caused by uncooperative landowners, yung mga ayaw magpapasok sa mga lineman natin to clear yung mga vegetation. So sometimes pag ito lumaki, umabot na breach na yung safe clearance, nagkakaroon ng outage yan. So yun. And then meron din mga outages caused by distribution. So ito naman yung sa mga cooperatives sa linya nila nagkakaroon ng problema. So nagkakaroon din ng mga outages. Problema también di ila el asunto de right of way onde cuantos del mga dueño de tierra hindi ta coopera kanila. Cuantos según del magapono tatupa na linya del NGCP pero hindi pa según siyempre ta coopera el dueño del tierra na NGCP. So ito yung nagiging problema if ma-remember natin yung problema sa Agus, yung mga problema doon na uncooperative. Ayaw nila yung paputol. Up to the point na nakarating na yung mga trees natin umabot na sa linya. So hindi na natin pwedeng energize ito hanggang hindi na clear yun. So yun din yung nagiging ano natin. Now one classic example is yung nangyari noong September 15. Yung nawala ang Zamboanga Peninsula. So that was caused by vegetation. Saging yun, banana. Located sa property ng uncooperative lot owner. So ayaw niya paputol yon. So tumas to until it breached the line to ground safe line to ground clearance. Kaya yun yung nag-cause ng isolation ng Zamboanga Peninsula. So yun yung classic example. So kailangan talaga nating masolusyonan ito, masolve yung mga ganitong problema. Taprecura según negosyo el NGCP na mga dueño de tierra, pero si hindi siyempre konforma tapidiya según sila asistensya na barangay officiales o na local government unit. Legal solution según el último remedyo taas el NGCP para pwede lang aregla con el mga linya o proyekto del NGCP pasando na mga privado lote. Ang una-una is we negotiate with the landowners. So may negotiations tayong ginagawa with them. Now, pag hindi pa rin sila naki-coordinate or uncooperative sila, we go to the barangay officials, we seek their help para tulungan kami to negotiate. Now, if unsuccessful pa rin yun, ang ginagawa namin, we go to the municipal, the local government units to seek assistance din for that. Now, if talagang wala pa rin, we go to legal solution. So pupunta kami, meron kaming legal department wherein sila yung itatap namin for possible expropriation cases for this. Yun yung mga ginagawa natin. And then we are not meron tayo ding aggressive info dissemination regarding TL safety with the help of you mga partners namin sa media, yung sa LGUs and also the public. Además, fuera con este mga asunto, del mga pasang meses cuantos veces ya sucede onde ta ataka el mga lawless elements con el mga tower del NGCP, por eso ta intensifica también sila seguridad na lugar.
Fuera con este mag-aasunto, ya discuti también acerca el otro asunto tiene que hacer na right-of-way violation, Mindanao Power Outlook, y magaproyekto del NGCP que priority projects aquí na Mindanao. Crystal Almonia, Dateline Zamboanga.